Itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 ndabasuje mwese nongeye kubahereza ikaze amakuru agezweho hirya no hino mwisi. Ndaza kubabwira ko komisiyo ihuriro hagati y'u Rwanda ndetse na Afrika y'Epfo bamaze gutekereza ko rwose ngari cyo gishobora kuba cyazamura umubano ku buryo bwihuse cyangwa se ku buryo bwiza hagati y'u Rwanda ndetse na Afrika y'Epfo nkuko twabigarutseho ku makuru yacu aheruka. Turababwira kandi ko rwose mu by'ukuri muri Afrika y'Epfo niho hari abantu benshi cyane bakunze guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri rusange, barimo n'abakayumba Nyamwasa niho baherereye. Byose turaza kugenda tubiva imuzi n'umuzingo kuri aya makuru arebana n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi tukiri ku makuru ari kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, abo muri RNC ubwo ni ryahuriro nyine rishaka ngo gutegeka igihugu cy'u Rwanda muri rusange cyangwa se kuyobora igihugu cy'u Rwanda, bamwifuza guhirika ubutegetsi ngo ntibumva uko rwose bashobora kuyobora u Rwanda, nyamara kandi nabo ubwabo ngo baramaze kunanirwa kwiyobora. Ntibyo batangaje, nabyo turaza kugenda tubiva imuzi n'umuzingo turebe uko gahunda zitwaye. Mu yandi makuru ndaza kubwira ko u Rwanda rugiye kwakira inama nyafurika y'inzego z'ibihugu bishinzwe gukumira iyicarubozo. Turaza kugenda tubigarukaho nabyo turebe uko bimeze. Ni mu gihe hanze y'u Rwanda ndaza kubwira ko Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yanyuranyije imvugo n'abaturage be bashaka kwirukana abanyamahanga. We nyine avuga ko rwose ngo abanyamahanga bagomba kugwa muri icyo gihugu. Ariko kandi ndaza kubwira ko Perezida Vladimir Zelensky ari gushinjwa kubeshyira Perezida Putin mu nama ya G7. Nabyo turaza kugenda tubiva imuzi n'umuzingo turebe uko byitwaye. Ni mu gihe ku rundi ruhande ibitero by'Uburusiya ndetse na Ukraine nabyo biracyakomeje hagati y'Moscow ndetse ni Kiev mu gihugu cya Ukraine no muri rusange. Turaza kugenda nabyo tubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Ngewe nitwa Tuyiringire Ahmed, yitwa Freegram TV. Reka nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza, amahoro y'Imana kuri mwebwe n'abanyu bose muherereye hose hirya no hino mw'isi no muri rusange. Reka ngaruke muri kano kanya gato cyane ari kubinjiza muri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko uruzinduko yagiriye muri Afrika y'Epfo rwatanze umusaruro ndetse ruzanakomeza kuwutanga mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Abihamisha inama ya komisiyo ihuriweho n'ibihugu byombi yaherukaga kuba mu myaka 15 ishize igiye kongera gusubukurwa. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na ABC News yo muri Afrika y'Epfo. Ni mu ruzinduko yari yagiriye muri iki gihugu kuva ku itariki ya 17 Kamena mwaka 2026 rwari rugamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi wari umaze igihe kirekire warajemo agatotsi gakomeye cyane. Ni uruzinduko rwari ingenzi cyane kuko mu mubano w'u Rwanda ndetse na Afrika y'Epfo u Rwanda rushinja iki gihugu gucumbikira abafite imigambi yo kurungabanyiriza umutekano kandi bakabacumbikira babizi. Hejuru y'ibibazo kandi mu myaka ya vuba hiyongeraho ikijyanye n'uruhare ingabo za Afrika y'Epfo zagize mu ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zarwanaga ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu rihanganye n'umutwe w'FCM 23 byose bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Olivier Nduhungirehe kandi yavuze ko nubwo umubano w'ibihugu byombi wagiye uzama agatotsi, ariko habayemo ibiganiro bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru hagati y'abakuru b'ibihugu byombi hagamijwe gushakira umuti ibibazo. Ati kuva mu mwaka ushize twemeranyije ko hazabaho uru ruzinduko i Pretoria hagamijwe kuganira kuri izi mbogamizi harebwa n'uburyo bwo twazahura umubano, cyane cyane ibijyanye na visa z'abantu abafite passport zisanzwe ndetse no gusubukura inama za komisiyo y'ubufatanye ihuriyeho Joint Commission for Cooperation igamije kuganira ku bufatanye ku masezerano twasinye nuko ashyirwa mu bikorwa, ndetse tukarebera hamwe n'izindi nzego zigiye zitandukanye twafatanyamo. Ibyo n'ibiganiro hagati y'u Rwanda ndetse na Afrika y'Epfo. Nduhungirehe yabajijwe niba abona ibiganiro yagiranye na mugenzi we muri Afrika y'Epfo bizabyara umusaruro, arabishimangira yemeza neza cyane ko rwose batazigira batenguhana. Yabishimangije ibyemezo byayifatiwemo birimo gusubukura iyi komisiyo ihuriweho ndetse no mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha inama yayo izabera i Kigali. Agaragaza ko rwose ari intambwe ikomeye cyane ko iyaherukaga yabaye nko mu myaka 15 ishize. Imwe mu ngaruka z'ibibazo bya Afrika y'Epfo n'u Rwanda nuko abanyarwanda bagorwa no kubona visa zo kujya muri iki gihugu, nyamara kandi rwo rwarafunguriwe amarembo. Ibihugu bya Afrika yose byaramaze kuba byemererwa kwinjira mu Rwanda mu buryo bwiza kandi bwemewe. Nduhungirehe agira ati mu itangazo rihurireho twakoze twemeje ko rwose tuzongera imbaraga zacu kugira ngo dusubukure ubugenderanire hagati y'abaturage binyuze mu kongera gutanga visa mu mezi 12. Mu byo Minisitiri Nduhungirehe na Minisitiri Ronald Ramora baganiriye harimo no kwimakaza amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afrika n'akarere. Harimo ibijyanye na Mozambique cyane ko ingabo z'u Rwanda zimaze igihe mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri icyo gihugu, cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Ibikorwa byatangiye muri 2021 byafashije gusubiza impunzi mu byazo zari zarakuwemo n'ibyihebe. Ibikorwa by'ubucuruzi birasubukura
basubukurwa abana basubira mu mashuri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nduhungirehe ati turacyafite n'imikoranire itandukanye na Mozambique kandi tuzi ko rwose Mozambique nk'uko Minisitiri Ramura yabivuze ari umufatanyabikorwa wa mbere mu by'ubucuruzi wa Afurika y'Epfo bijyanye n'ishoramari ry'ingenzi. Ibi nabyo bituma Minisitiri Nduhungirehe abona ko rwose ari ingenzi ko mpande zombi ni mu gusangira amakuru y'ibigezweho mu guharanira ko Mozambique yagira umutekano. Mu byo baganiriyeho kandi harimo n'uko ibintu bihagaze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka irenga 30 intambara zarayugarije. Icyakora kandi hari biri gukorwa kugira ngo intambara ihagarare binyuze mu buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubwa Katari. Nubwo bimeze bityo ariko kandi Nduhungirehe avuga ko ngo ari ingenzi kugira ngo Afurika yunze ubumwe n'abanyamuryango bayo mu turere dutandukanye igira uruhare rukomeye cyane ko uyu muryango uzi bihagije ibijyanye n'iki kibazo kurusha uko ibyo bihugu bindi byaba bikizi. Ati umugabanuza impamvu muzi z'iki kibazo twizera ko rwose uruhare rwayo ari ingenzi cyane. Mu mwaka utaha Afurika y'Epfo izatangira inshingano zo kuyobora itsinda rikurikirana amahame ajyanye n'amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari. Twizeye ko Afurika y'Epfo izagira uruhare rukomeye cyane rw'ingenzi ndetse no mu biganiro bigamije amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nduhungirehe yanabajijwe niba n'abakuru b'ibihugu byombi bazagira uruhare rukomeye cyane mu kuzahura umubano, undi asubiza ko ari ngombwa cyane kandi ko bigomba kuba vuba. Ati hari n'uruzinduko rwari ruteganyijwe mu mpera z'umwaka ushize ariko kandi rurasubikwa ndetse abaperezida bombi bahuye mu myaka 2 ishize mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no mu mwaka ushize bahuriye i Brussels mu Bubiligi ni mu nama ya Global Gateway Summit. Nduhungirehe yavuze ko kandi nyuma y'uru ruzinduko yagiriye muri Afurika y'Epfo ibihugu byombi bizashaka uburyo abakuru b'ibihugu bahura kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ushimangirwe neza kandi wongereye waguke mu buryo bugaragara n'ubundi muri rusange. Vice Perezida wa kabiri wa Rwanda National Congress RNC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Ntwari Cedric n'umunyamabanga mukuru wungirije Serge Ndayizeye bitandukanyije na bagenzi babo bayoboranaga ku rwego rw'igihugu babashinja kuba barananiwe kubungabunga ubumwe bw'abayoboke ndetse no gukora ibihabanye n'amahame remezo n'indangagaciro z'uyu muryango. Ni icyemezo gikubiye mu ibaruwa yo ku itariki ya 17 Kamena mwaka wa 2026 yanditswe n'abo bagabo babiri bandikiye bagenzi babo bayoboranaga aribo Dr Emmanuel Kakizimana ari Abdul Karimu ndetse na Dr Etienne Mutabazi. Ntwari Cedric ndetse na Ndayizeye Serge bamenyesheje abanyamuryango bose ba RNC n'inshuti zayo ko bitandukanyije n'ubuyobozi bwayo kubera impamvu zirimo kuba bwarananiwe kubungabunga ubumwe bw'abayoboke. Mu mpamvu 5 bagaragaje berekanye ko rwose ubwo ubuyobozi ngo bukora ibihabanye n'amahame remezo n'indangagaciro bya RNC birebana n'amahame ya demokarasi, ubwubahane ndetse n'ubwihanganiranire ndetse n'ikinyabupfura. Hari kandi kuba ngo ubwo buyobozi bwarananiwe kubungabunga ubumwe bw'abayoboke kuba bamaze igihe kirekire bufata ibyemezo bihubutse bitumvikanyweho ndetse n'abagenzi babo muri komite igizwe n'abantu 6 gusa, guharabika ndetse no gukwirakwiza ibihuha bigamije gusebanya ndetse no gukorerwamo n'uwitwa Inyasi Rusagara bashinja ko biba umwiryane mu banyamuryango. Bakomeje bagaragaza ko rwose imikorere y'ubwo buyobozi yabanye cyane n'ibyo RNC ishyize imbere, berekana ko rwose wananiwe kuyobora abantu 6 bahuriye muri komite nyobozi atashobora no kuyobora miliyoni 14 z'abanyarwanda. Bakomeje bagira bati imikorere yanyu igaragara ko rwose ihabanye kure n'imigambi n'imigabo yacu ya RNC tuzi kandi twemera. Akuba mwarananiriwe guhuza abantu 6 bigaragara ko rwose mudashobora guhuza miliyoni 14 z'abanyarwanda. Bibukije bagenzi babo bifuza impinduka gukurikiranira hafi iyo mikorere hato batazisanga bari mu gitugu badashobora kwikuramo. Ibi bibaye nyuma y'iminsi muri RNC umwiryane ukomeje kuzamuka umunsi ku wundi, aho batumvikana ku buryo Beni Rutabana yaburiwe irengero n'uruhare rwa bamwe mu bagize uyu mutwe w'iterabwoba. Uruhande rumwe rukomeje kuvuga ko Rutabana yaburiwe irengero bitewe n'ibibazo yari afitanye na Kayumba Nyamwasa, ariko ngo ababivuze bose bahise birukanwa barameneshwa. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande bivugwa ko Rutabana yari afite ibibazo bye bwite bidafite aho bihuriye na RNC. Serge Ndayizeye ukorera umuyoboro wa YouTube wa RNC aherutse kuvuga ko ibura rya Ben Rutabana rishingiye cyane ku bibazo bye bwite nk'umuntu ndetse ko rwose bishobora kuba hari amahari yari afitanye n'abayobozi
abayobozi bamwe bo muri uyu mutwe n'ubundi wa RNC ukomeje kugenda n'ubundi winangira umutima n'ubundi muri rusange uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Inteko rusange ya Sena y'u Rwanda yemeje Liyetona Jenerali Ritayadi Karenzi Karake Emmanuel, Majoro Jenerali Emmanuel Bayingana, Colonel Ritayadi Ruhunga Jano ndetse na Ambasaderi Nkurikiyinka Christine basabirwaga kuba ambasaderi b'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Iki cyemezo cyafashwe nyuma yo kugezwaho umwanzuro kuri iyi raporo ya Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, ubumwe bw'Abanyarwanda n'umutekano ku isuzuma ry'imyirondoro y'abayobozi. Abemejwe barimo Liyetona Jenerali Ritayadi Karenzi Karake Emmanuel wasabirwaga kwemezwa ku mwanya wa ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa. Perezida wa komisiyo yakoze isesengura ku myirondoro yabo, Senateri Murangwa Ndangiza Hadija yagaragaje ko rwose Liyetona Jenerali Karenzi Karake afite inararibonye n'ubumenyi byamufasha kuzuza neza inshingano ze. Yakoze inshingano zitandukanye zirimo kuba umujyanama muri Minisiteri y'Umutekano, consultant, yabaye umujyanama wa Perezida wa Repubulika n'umujyanama mukuru w'urwego rushinzwe iperereza n'umutekano, ayobora Rwanda Peace Academy ndetse n'indi mirimo itandukanye yakoze mu gisirikare cy'u Rwanda. Liyetona Jenerali Karenzi Karake yagaragaje ko mu byo azashyiramo imbaraga harimo guteza imbere umubano n'ubuhahirane hagati y'u Rwanda ndetse n'Ubushinwa. Azashyira imbaraga kandi mu bijyanye n'umutekano, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'inganda n'amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Kuri Majoro Jenerali Ritayadi Bayingana Aimable wemejwe ku mwanya wa ambasaderi w'u Rwanda muri Israel, nawe yakoze imirimo itandukanye irimo kuyobora komite ihuza amateka y'urugamba rwo kwibohora, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo, umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere, Vice Perezida wa Komisiyo y'Itorero n'ibindi. Mu byo yagaragaje azashyiramo imbaraga harimo kwigira muri Isirayeli ibirebana no guhanga ibishya, ubufatanye mu by'umutekano, kubungabunga amateka ya Jenoside, nzero kurwanya ihakana n'ipfobya ryayo, guteza imbere ubuhinzi bwifashishije ikoranabuhanga ndetse no gusaba Isirayeli kohereza inzobere zayo mu buhinzi mu gihugu kuko ari byo byafasha kugera kuri benshi kuruta uko u Rwanda rwakohereza y'abagiye kubyiga. Yanagaragaje ko rwose u Rwanda rugomba kwigira kuri Israel ibijyanye n'uburezi bw'ubumenyi ngiro. Colonel Ritayadi Ruhunga Jano yemejwe ku mwanya wa ambasaderi w'u Rwanda muri Polonye. Uyu yakoze imirimo itandukanye irimo kuba umunyabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, umuyobozi mukuru ushinzwe iperereza rya gisirikare muri RDF, komiseri ushinzwe iperereza muri polisi y'u Rwanda, umugenzacyaha muri RDF ndetse n'indi mirimo igiye itandukanye. Colonel Ruhunga yemeje gushyira imbaraga mu gutanga amakuru nyayo ku Rwanda ku bihugu byo mu Burayi usanga bifite rwose amakuru atariyo kuri iki gihugu, kwigira kuri Polonye uburyo yabashije kwiteza imbere, guteza imbere umubano mwiza ibihugu bifitanye mu burezi, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ndetse no kureba amahirwe y'imikoranire hagati y'ibihugu byombi. Ambasaderi Nkurikiyinka Christine yagiye kuba ambasaderi wa mbere w'u Rwanda muri Espagne, unahafite icyicaro. Ubusanzwe wari uhagarariye u Rwanda muri Espagne na ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa. Nka ambasaderi mushya muri iki gihugu ariko ufite ubunararibonye mu mirimo yo guhagararira u Rwanda, yemeje ko rwose azagira uruhare rukomeye cyane mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano bya gisirikare ibihugu byombi biteganya kugirana, gushaka abashoramari bashora imari mu Rwanda, kureba niba kaminuza zo muri Espagne zafungura amashami mu Rwanda, ubufatanye bw'ibihugu byombi mu birebana n'uburinganire ndetse n'ibindi bitandukanye. Senateri Murangwa yagaragaje ko rwose abasenateri banasabye abo ambasaderi kuzagira uruhare rukomeye cyane mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, ikigaragaza kwigira ku bihugu bahagarariyemo u Rwanda ndetse no gushyira imbaraga mu bufatanye mu nzego z'ingenzi igihugu gikeneye zirimo uburezi. Senateri Bideri Jean Bond yashimangiye ko abasabiwe kuba abambasaderi bafite ubunararibonye ndetse n'ubushobozi buzabafasha kuzuza inshingano. Hanze y'u Rwanda, Perezida Cyril Ramaphosa Afurika y'Epfo yatangaje ko guverinoma itashyizeho igihe ntarengwa ku banyamahanga bari muri iki gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyo kuba bavuye muri Afurika y'Epfo. Avuga ko rwose ari gushaka igisubizo kirambye cy'iki kibazo. Imiryango n'amatsinda yo muri Afurika y'Epfo birwanya abanyamahanga badafite ibyangombwa yari yahaye ababimukira tariki ya 30 Kamena mu mwaka wa 2026 nk'igihe ntarengwa cyo kuba bavuye muri icyo gihugu. Perezida Ramaphosa yavuze ko guverinoma itazihanganira ibikorwa bigamije guteza umutekano muke ubwo yari mu muhango wo kwizihiza umunsi w'urubyiruko waberaga Inasireke. Ramaphosa yavuze ko guverinoma isanzwe yishyira mu bikorwa ingamba zo gukemura ibibazo bijyanye n'abimukira. Icyo gihe ntarengwa cyashyizweho n'imiryango irwanya abimukira
abimukira badafite ibyangombwa irimo maci ndetse na maci movement. Iyo miryango yasabye abanyamahanga bo muri Afurika y'Epfo mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuba bavuye muri iki gihugu bitarenze ku itariki ya 30 Kamena. Yanaburiye kandi ko izafata izindi ngamba mu gihe ibyo isaba bitaba byubahirijwe. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yamaganye icyo cyemezo, ishimangira ko rwose kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko agenga abimukira cyangwa se abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu ari inshingano z'ingenzi kandi z'inzego za leta. Ramaphosa ati njye mbona ibyiswe itariki ya 30 Kamena atari ibintu bikenewe kuko turi gukemura ibibazo abaturage bacu bahura nabyo. Yavuze ko ingamba zatangajwe na guverinoma zakiriwe neza n'Abanyafurika y'Epfo benshi kuko babona ari intambwe zikomeye cyane kandi zatangiye gutanga umusaruro. Ramaphosa yasabye abaturage gutihanira no kutishyiraho inshingano zo gushyira mu bikorwa amategeko kuko ngo kugenzura amategeko ari inshingano za leta. Ati nta munyafurika y'Epfo ukwiriye kugira icyo akorera umuntu uwo ari we wese ukomoka muri kimwe mu bihugu bya Afurika. Ibyo ni inshingano z'abayobozi muri guverinoma. Perezida Ramaphosa yaburiye ko inzego z'ubuyobozi zihanganira abantu bashaka guteza umutekano muke bitwaje ko ngo bari gukemura ibibazo by'abimukira binjiye mu cyangwa se baba mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yagize ati ntitugomba kwemera ko rwose Abanyafurika y'Epfo bashukwa cyangwa se bagiyobywa n'abantu bashaka guteza umutekano muke mu gihugu cyacu, ntituzabyemera. Yongeyeho ko inzego z'umutekano zizakora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyafurika y'Epfo budahungabanywa. Ramaphosa yavuze ko ikibazo cy'abimukira gifitanye isano n'ubukungu kuko benshi mu Banyafurika y'Epfo baba bashaka imibereho myiza n'amahirwe arushaho kuba menshi cyane. Ati ikibazo cy'abimukira duhura nacyo ahanini gishingiye cyane ku bukungu kuko benshi mu baza mu gihugu cyacu baba bashaka akazi ndetse n'amahirwe yo kuzamura imibereho yabo cyangwa se ari impunzi. Ramaphosa yanamaganye cyane ibivugwa ko Abanyafurika y'Epfo banga abanyamahanga, avuga ko rwose ari amakuru atari yo akwirakwizwa ku bibera muri icyo gihugu. Ni mu gihe kandi ibihugu bimwe bya Afurika nka Ghana, Nigeria ndetse n'ibindi byahisemo gucyura abaturage babyo banabonaga ko rwose ngo urugomo rukorerwa muri Afurika y'Epfo rushobora kubatwara ubuzima. Abanyafurika y'Epfo bigaragambya banakorera urugomo rukomeye cyane abanyamahanga, bavuga ko rwose ngo batwara imirimo igiye itandukanye ndetse ngo bakaba banari gukoresha ubutaka bwabo nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho n'ubundi muri rusange. Mu yandi makuru abantu babiri bapfuye abandi 11 barakomereka nyuma y'uko Uburusiya bugabye ibitero kuri Ukraine mu ntara ya Sumi mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Polisi ya Ukraine yatangaje ko ibitero Uburusiya bwagabye kuri uyu munsi ku itariki ya 19 Kamena mu mwaka wa 2026 bwakoresheje ibisasu biremereye cyane bya drone na za misile. Reuters yanditse ko rwose abandi 9 barimo abana 4 bakomeretse nyuma y'uko Uburusiya bugabye ibitero mu mujyi wa kabiri munini wa Ukraine Kharkiv yakoreshejwe ibisasu biremereye byo muri ikirere. Amakuru yashimangiwe n'umuyobozi w'umujyi witwa Tereyekove abinyujije kuri Telegram. Nyuma y'umunsi umwe gusa Ukraine igabye ibitero i Moscow byatumye ingendo zo mu kirere ku bibuga by'indege byo mu murwa mukuru zihagarikwa ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri aya makuru yaragezwe muri kano kanya. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed, ndabashishikariza kubana natwe hano kuri Afrigram TV. Ni amakuru agiye atandukanye tuzakomeza kugenda tubategurira umwanya ku wundi. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed, mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi n'ubundi muri rusange, nk'uko dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5 ni mu biganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira n'ubundi muri rusange.